kebetulan kapayun apa na elat talis Bogor tanya tengklok jerang menjerang bau pas jaka atos ditakon hayang kawin apa na elat kapayun hayang kawin hoyong kawin terus apa na elat kapayun kesetakan mga bola-bol lelengok apa na ela kalas boko hoyong kawin hoyong kawin kesetakuan apa na ela kalas boko era ku tatangga ya rejang babaturan loba nu nyeletu cemat kuring randa lampu cara apa na elat kapayun isin aku Pak RT isin aku Pak RW apa na reni sering ngalelewe janat kepayuk awewe ayang kawin hoyong kawin ma bapak jepang yang kena jodoh goreng ngambung boga titela jomblo apa na elah kalas Bogor ayah jihad apa nawira ayah aduh bapak jepang yang kena calon bos boncel 88 cicau nu bade hajat au pas jaka di Garang Pusat si kumis baracu anu bagus campur leung kena baerang ada rada bengket rada pegang koma bujangan du masih paten iya koma bujangan apa na elang du masih paten Aceh Yuli Ketua Mandala Jaya sayang kawin Februari hajat aboncel hoyong kawin kesetakan banget tahun-tahun lelengok hoyong kawin hoyong kawin asakle kesekuan barang penting randa isin aku Pak RT orang besar sekarang isin apa na ela Aceh Yuli Ketua Mandala Jaya kanu bah Dilajang Suping apa apal raji mista isin aku Pak RT apal raji sabit padahal Krisma aduh mama sayang ada hoyong kawin hoyong kawin iya beres apa wakil Haji Arifin Sulegar Ketua Baranang Sia Tegaladang ada dong aduh bapak cek panglian jodoh wa bidu ate bade hajat bau pas jaka apa na anu mana boga titel jomblo apa na ulis muksin dedo mana aulis muksi apa na ulis muksin apa na ulis muksi cek panglian keuna jango bau pas jakam gerang mengkrak kuri bu boga ojeng karo kena baerang ada Haji Oti acana beneran kok mau bujangan do masih paten pau pas jaka masih kumis beracun hoyong kawin ayah Haji Rusti kok malah jeje jambung hoyong kawin ayah tepong
hoyong kawin geus teu tahan rapeti lelengok apa wakil minda ketua putra pajajaran pebayuran ka ibu isin aku Pak RT apa wakil mista anu mah sering ngalelewe sing awewe hoyong kawin ayah RT Bonin hoyong kawin pau panjakam sekumis barasu nubaku beres akan dusakle ketua depan jauh Cikarang Pusat Bekasi akan dusakle kapayun bapak asik paniang jadul Aca Matahari Ben uri ambu boga tite jomblo asagle sik paniang jadul asagle embung urut kucing garong Kacamata Riben salayang pasosore kula pesesore iya beres bos boncel nu beda hajat Paidin aya pupurang asakle macan iu abonce nganggo aja mata ripin ora jemistar Karang Indah sejak buang apa wakil ada mana Jarot ketua Pegasus ada dong kapayuan ada akempi si rambut api iya beres Papa Idin 88 cicau aya semilungku keningan positif 88 cicau awak nu gaduh dua hati sayang ada obat di bioskop alah apa wakil sana na bos tenda deui anu mangga bari mulir kumis Auyun bos muda kadang-kadang auyun na bos muda Ambon ya sakebrayan aya Mirna ketinggal wawas napal Komandan Rajileno ayana neng Mirna anu mangga geuning sayang deui Pamandar Lurah Haji Leno Ripin pindah ke utara saja malam istri lencang Ayudi bos muda asakli Ayudi sampai itu sampai aye kail koneska itu kail agambe macan bundaran anu mah Kirajang Sumping bos Haji Warbek biwa ibu api paraman papa tongkol nyandak pulpen apa na peri pagi jaya berat gerut anu mana bos Boncel pada hajat betoki ayah aja temenin kapayuan aboncel kempis ayah RT Boni disayang aduh orang mistar Karang kempis di rambut api anu mama asakle sayang aduh apa na ela ya bos idin kawis kepis keganingan asakle kapan-kapan jauh anoba akempis di rambut api duh ripin apa orang samit pedal Krisma apa orang disamit pedal Krisma anu mama apa na amel anu bagus harus akan tidur apa na amel adai Bapak itu kabanara Bapak itu
Pak Upas Jakam anu mah Bapak ide Pak Upas Jakam wis kepis kuning Kebis rambut api Pak Upas Jakam sayang deh kebis Pak Upas Jakam Harga tapi Jaya kapuk kebis aya RT Boni moal bobogohan deui ampun kebis aya RT Boni ngepi bosem aya Amer aya RT Boni butuh deui aya Amer Kalau Raji Sami Aduh tahu anu mangma aya Amer Kalau Raji Sami Medal Krisma deui aya Amer Kalau Raji Sami Aduh tahu anu mangma aya Amer Kalau Raji Sami medal Krisma deui Bang Palura kan Aboncel Bang Palura tapi lamun aboncel apel di malam minggu awak Asakle. senggule dapat Asakle deui awak senggule ada Asakle Asakle 88 cicak ayu di bos muda ayu di Asakle deui ye anu mangma ye Asakle ayu di bos muda dapat di tahu deui saya Ore lo Bang anu mama aya upas aya jaga aja tepanen harga aya upas jaga deui saya aya aja aya upas jaga ketua suku anu harga mama jaya lo aya upas jaga deui saya Kalau kami kalau aja sampai wakil sama bos pemda wakil sana na deui wakil sana anu mama apa wakil sama na deui bos pada aja semua Laris bos semua urang senda apa na ela anu bagus tua dapat wa mandor bola Haji Leno di Karangkusa anu mama deui saya Bapak Sagre kempis Bapak Sagre ayo atuh Bapak Sagre kempis urang mah jalan-jalan akan disagre kan disebut kempis anu mama anu bagus au pas jakam kempis bos idit 88 cicau oh iya bos idin adeui anu mama apana amel saya deui apa lu Haji Mistar anu mama apa lu Haji Mistar saya deui Bos Idin bos Delapan uyung delapan atuh Bos Idin bos uyung orang lempang jalan-jalan Ayah Amel Ayah bos Amel uyung Delapan anu mama Hijau bos uyung adeui bos uyung saya deui Akepis Bos Uyung. Akepis Anu mama. Ketua Ganda ketua Pemuda Jaya Sakur aleseng bule deui Non apa RW Leseng Bule aleseng bule Delapan anu bagus Delapan Hijau aleseng bule RW di saya deui Augi aleseng bule Augi anu mama aleseng bule Bapak Lura di Priana Apa Lura Mistar Aomi deui anu mama Aomi 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 deui saya Ayah RT Bonit Aomi deui Argo Jaya hanteu perlu Aomi diekor kami Iji deui Ayah RT Bonit suwe apana amel Bapak Lura Haji Sami Kenal Krista anu bagus Apa Lura apana amel deui Apa Kadis lain-lain Abocel Apana Ketua Amel? Karang Taruna Cicau anu mana Abocel Akadu Sagle raja barang kita urang Delapan apana amel Sagle Ketua kita urang Hei Bapak Upan Jakam Ketua Sabang Jaya lain-lain Apa Upan Jakam Bapak Ketua Haji Arifin Silegar ketua Beranasia anu mama kapayuna deui aturan di Aya, saya ayo, yo. deui.
menepati lidah dosa sakana jadi aronggo anu mana Bapak Jakam, Bapak aronggo Datang dalam serang teuing sayang Bapak Upan aronggo Ayah hadir aronggo Asagle anu mana 88 Cicau Cikarang Pusat disusul dapu bujang Asagle 88 citeang abonce dapu anggar ayah Haji Agung Komala Jaya Cijambe pada ajat bos bocel aboncel deui anu mang produk dinu asli Bapak udah disepi model modal Krishna Indonesia Apalukah aleseng boleh modal bahan Krishna tapiran hadir au pajaka Apaluna apana elah talepon apalur Haji Safi Haji Bodin Ketua Suku Argo Jaya Satorana di saya Bono Pangare Oji papatong abone Ayah Masa di saya mama naal apa naal anu mama agamber macan beneran Awaki ketua Lesek mama Awaki Lesek Pangare ketua di pria Awakil apalur Haji Mister Corelat Samuyan apalur Haji Mister Aperi Bos Muda kurang Sunda Aperi Bos Muda kata perlu Pati asagle Ayah apana peri pakis jadi Awaki Lidin Bos Haji Udin Aperi Papa Tongkong Bos Muda ayah Haji Beni Anggara Komala Jaya anu bagus Muda Nun Aperi ayah Haji Ben Putih Ayah hadir kuda tepung jangan ngasih silia sipun kadede ayah RT Bonit anu mana Bapak Jakam, Komit Barajun, orang sawah Sabar Jaya, apa naal papa tongkone anu bagus Angadu Sangre, mama haja nunu koordinator macana moderat mama haja Ida papa tongkone anu bagus aboncel peti aboncel anu mama Ayah RT Bodin, Ketua Suku, ngaku bayan aboncel Ayah RT Bodin, aboncel saya deui apa wakil ada manajer ketua boga sak gana luhur anu mama apa wakil ada manajer ketua boga sak pentingnya beres Abocel lo pada hajat Abocel lo pada hajat siput Akadu Sagre kadede atu dawa Akadu Sagre 88 Do Simpat urang asawa Akadu Sagre wakil Mister Opa Jakam subuh Opa Jakam anu mama Pau Jakam Pau Jakam deui Pau Jakam Arure bulan madu Oke ketilanda bawa kipi Audit Anu Bangen kita Kresna 88 Haji Warabek deuin anu Aulis Akam Widura Ayo Kari Janji Auli Saka Mawidora deui saya Ayah bocel lo pada hajat deh Abocel apa nauli fungsi deui anu